Srdačan pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli u junsko izdanje hronike općine Hadžići. Manifestacijom stazama igmanskih gazija Igman 2013 na Brezovači je obilježena 21. godišnjica odbrane ove legendarne planine. Delegacije boračkih udruženja općina Hadžići i porodice poginulih boraca su minutom šutnje, učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na šehidskim spomen mezarima Donji Hadžići, Musići, Veliko Polje, Mrazište i Brezovača odali počast bosanskim gazijama. Maj mjesec 1992. godine bio je presudan za opstanak Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda. Borci koji su bili na Igmanu u to vrijeme znali su da bi padom ove planine pala i Bosna. Četnici su bili svjesni strateškog značaja igmanske grede, ali isto tako i mi. U maju prije 21 godinu jedinice aktivnog i rezervnog sastava MUP-a Republike BiH su preko herojskog sela Lokve došle na ove prostore i jednom munjevitom akcijom otjerali neprijatelja s Igmana. Tada nas je bilo 28 boraca. Kada su patriote saznali da mi držimo ove položaje, u drugoj polovici maja je na Veliko Polje izašla jedinica teritorijalne odbrane. Nedugo zatim formiran je izdruženi odred Igman sastavljen od patriota Hadžića i Trnova. Odred je kratko postojao, ali za to kratko vrijeme dao je 5 zlatnih ljiljana. Danas smo položili cvijeće pored groba Čedomira Domuza Bate, koji je bio najhrabriji borac Igmana. Sa Batom je na Rogoju poginuo i Smajo Somo, najstariji borac armije Republike BiH. Bio je 1922. godište, prisjetio se ratnih 90-ih Nihat Šehić, predsjednik udruženja veterana stanice javne bezbjednosti Hadžići. Planina Igman, plato Igmana i Bjelašci, zajedno sa platovom Ivan Sedla, su najznačajnije kote koje se nalaze u centralnoj Bosni i Hercegovini i one su ključ, znači ko ima te kote ima Bosnu i Hercegovinu. Četnici su 1992. godine u aprilu mjesecu zauzeli ove kote. Četnici su bili ovdje gdje sada mi govorimo, na Brezovači i na Mrazištu, bili su na Tornju, na vrhu Bjelašnice, bili su na Ivan Sedlu, na Prehulju. U aprilu patriotske snage, predvođene tada jedinom regularnom organizovanom snagom, a to je policija Bosne i Hercegovine, je preduzela zadatke i zajedno sa ostalim patriotima mi smo sa ovih brda stjerali četnike, zauzeli ove kote, što će se kasnije tokom rata pokazati kao presudno i za istočnu Bosnu, a i za glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Pored toga što smo imali veliko srce u toku agresije na BiH, imali smo i smisla za šalu. Ja sam imao običaj da zasmijavam svoje saborce ovdje na Brezovači i volio bih da današnjoj omladini prenesem zajedno sa mojim saborcima anegdote koje smo tada doživljavali. Sjećam se da smo po zauzimanju ovih prostora jednog dana sjeli da očistimo oružje. U jednom momentu neko je povikao da smo opkoljeni. Bio je to neprijatelj. U tom trenu sam uzeo pušku, onako nesklopljenu, i krenuo prema njima uz viku bacaj bombe. Međutim, na cijelom Igmanu tada nije bilo ukupno 2 bombe. Na tu foru je najveći hadžički četnik Dragan Pušara bacio snajpersku pušku pred mene i pred Čedomira Domuza. Nadimak Rambo, po kojem me danas poznaju u Hadžićima, sam stekao upravo 1992. godine ovdje na Igmanu. Sretan sam što sam dao lični doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije, a tužan što ih moji saboraca svakog dana sve manje i manje, ispričao je Dževad Musić. Ponosan sam što sam dio istorije koja se spominje i Igman je jedan od najvećih strateških mjesta koji je u Bosni i Hercegovini u proteklom ratu i dobijena bitka za Igman, dobili smo i ono što danas imamo. Šehidi, hej, milenici, gdje ste? U prostorijama mjesne zajednice Binježevo održana je 7. sjednica općinskog vijeća Hadžići, koja je obuhvatala 11 tačaka dnevnog reda. Informacija o aktivnostima kantonalnog javnog preduzeća Sarajevo šume na području općine Hadžići kao 4. tačka dnevnog reda proizvela je najveći broj diskusija. Vijećnici su po prvi put imali priliku predstavnicima ovog preduzeća prenijeti probleme koje stvaraju lokalnoj zajednici,
počevši od uništavanja lokalnih puteva, neredovne opskrbe ogrijevnim drvetom, malog broja ljudi koji radi na doznakama drvne mase i zaprečavanju požarnih puteva. Uz ovu informaciju usvojeni su i zaključci da se navedeni problemi otklone. 7. redovnoj sjednici općinskog vijeća Hadžići pored vijećnika prisustvovali su i poslanik u Skupštini kantona Sarajevo sa područja općine Hadžići, općinski načelnik i njegovi pomoćnici i saradnici, općinska pravobraniteljica, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad Hadžići, v.d. direktor kantonalnog javnog preduzeća ZOI 84, direktor kantonalnog javnog preduzeća Sarajevo šume Sarajevo, direktor uprave za šumarstvo kantona Sarajevo te predstavnik općinske izborne komisije. Informacija o aktivnostima kantonalnog javnog preduzeća Sarajevo šume na području općine Hadžići proizvela je najveći broj diskusija. Vijećnici su po prvi put imali priliku predstavnicima ovog preduzeća prenijeti probleme koje stvaraju lokalnoj zajednici, počevši od uništavanja lokalnih puteva, neredovne opskrbe ogrijevnim drvetom, malog broja ljudi koji radi na doznakama drvne mase i zaprečavanju požarnih puteva. Uz ovu informaciju usvojeni su i zaključci da se navedeni problemi otklone. Izvozeći te drvne sortimente i šume, oni koriste i dio puteva koje smo mi napravili svojim sredstvima i uništavaju na taj način, tako da imamo sada nekoliko puteva koji su Sarajevo šume koristeći ih uništili do te mjere da više nisu za upotrebu. I iz tih razloga mi zahtijevamo da se iz sredstva OKFŠ-a, takozvana, budu koristila od strane šumske uprave kantona Sarajevo u sanaciju i popravku ovih puteva koji su, evo, oni kažu nisu šumski, jesu šumski kako ih onda koriste na ovaj način, isto kao da su šumski. Onda nek se i ta sredstva ulože u saniranje ovih puteva. Zbog čega su građani nezadovoljni? Nezadovoljni su što, znači, nisu u stanju na najpošteniji način, znači, pribaviti sebi 10 kubnih metara ogrijevnog drveta da bi prezimili. Znači, poznato je da na općini Hadžići još najviše se koristi ogrijevno drvo za ogrjev. Što se tiče, znači, te nepravde, ona se odnosi, ja sam na tom se najviše i zadržao u ponašanju samih uposlenika Sarajevo šuma. Mislim da nemaju ni dovoljan broj ljudi koji pokrivaju tu problematiku. Tako da se ne zna je li teže doći do doznake drveta, da li do uplate, otpreme, gdje su se tako organizovali da subotom i nedeljom građani, odnosno to lokalno stanovništvo, ne može izvoziti drva iz tih prostora. Vijećnici su jednoglasno podržali inicijativu općinskog načelnika Hamde Jubovića da putem suda pokrene postupak vraćanja šume kao prirodnog resursa lokalnoj zajednici. Mi ćemo, evo, zajedno sa vijećem pokrenuti pravnu borbu da to šumsko zemljište ponovo bude upisano na općinu Hadžići, eventualno na Federaciju Bosne i Hercegovine, iz razloga lakšeg raspolaganja sa tim zemljištem i provođenja strategije razvoja same općine Hadžići, jer kad je nešto nekom drugom u vlasništvu, onda mi kao općina ne možemo da raspolažemo punim kapacitetom sa tim područjem, a ono iznosi negdje oko 200 kvadratnih kilometara, što je otprilike 2/3 naše općine. Sigurno da komplet vijeće općine Hadžići nije zadovoljno sa radom Sarajevo šuma, prvenstveno s tim što za stanovništvo koje živi na području općine Hadžići ne izdaju se drva i samim tim dolazi do velikih krađa, ne krivicom naroda, već uglavnom krivicom Sarajevo šuma koji ne daju ogromno drvo za stanovništvo općine Hadžići. Također nismo zadovoljni ni zaprečavanjem poljoprivrednih puteva gdje oni to izvode, također ni uređivanje lokalnih puteva, protivpožarnih puteva kada dođe do požara, uglavnom oni i ne izlaze na gašenje požara, uglavnom to rade stanovništvo i kantonalna uprava i njihovi poslanici.
Kao gorući problem jeste redovno snabdijevanje lokalnog stanovništva ogrjevnim drvetom, pa smo shodno tome donijeli zaključak da se do kraja septembra izvrši redovno snabdijevanje ogrjevnog drveta lokalnog stanovništva i da se povećava broj službenika koji rade na toj vrsti usluga, to jeste da službenici rade i u vikend dane, a što do sada nije bio slučaj. Također tražili smo od uprave preduzeća da radi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih puteva. Prije svega ovdje govorimo za puteve Smutska-Orahovica, puteve u Mejnoj Luci, puteve Ljubovčići-Šavnici i druge lokalne puteve koje prevashodno bivaju uništeni teškim kamionima i drugim vozilima Sarajevo šuma. Većinom glasova usvojena je i odluka o potvrđivanju razrješenja predsjednika Skupštine javnog komunalnog preduzeća Komunalac d.o.o. Hadžići Fišo Muje, te odluka o potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti predsjednika Skupštine javnog komunalnog preduzeća Komunalac d.o.o. Hadžići Fazlić Melihe. Na dnevnom redu su još bile i usvojene sljedeće tačke. Informacija o ostvarivanju socijalne zaštite na području općine Hadžići za 2012. godinu. Informacija o ostvarivanju dječje zaštite i zaštite civilnih žrtava rata. Informacija o planiranom radu ZOI 84. Izvještaj o aktivnostima Uprave za šumarstvo na području općine Hadžići. Izvještaj o realizaciji zaključka općinskog vijeća Hadžići. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, rješenja imovinsko-pravne službe te vijećnička pitanja i odgovori. Sarajevska regionalna razvojna agencija i regionalno vijeće Istočne Švedske implementiraju projekat Upravljanje otpadom kao sredstvo za povećanje lokalne demokratije i utjecaj građana, razmjena iskustava između kantona Sarajevo i regije Istočne Švedske. Cilj projekta je razvoj sistema upravljanja otpadom i podizanje svijesti građana iz ove oblasti, kao i razmjena iskustava općina Istočne Švedske i općina kantona Sarajevo. U sklopu ovog projekta organizovana je radionica sa predstavnicima mjesnih zajednica općine Hadžići. Sistem upravljanja otpadom koji danas ima Švedska, a koji se razvija oko 30 godina, predstavili su službenici općina Motala, Norrköping i Linköping, zaduženi za komunalne poslove. U cijeloj Švedskoj danas se deponira svega 4% otpada, dok je kod nas, nažalost, deponovanje osnovni vid rješavanja otpada. Ono što želimo kroz ovaj projekat je da iniciramo reciklažu, to jest ponovnu upotrebu materijala koji se odlažu, a u cilju primjene osnovnih principa u tretmanu otpada, odnosno uspješnog sistema upravljanja otpadom. Cilj nam je da smanjimo količine otpada koji se odlaže, da povećamo količine otpada koji se ponovo koriste, te da smanjimo količine materijala koji nanovo koristimo, kazao je projekt menadžer Serde Faruk Cerić. U Bosni i Hercegovini, kao što vam je poznato, mi sav svoj otpad odlažemo na deponije. U kantonu Sarajevo otpad se odlaže na deponiju u Smiljevićima, dok van kantona Sarajevo u nekim slučajevima imamo divlje deponije koje su neuslovne, ali se ipak na njih otpad odlaže. Zbog svega toga danas smo ovdje da prezentiramo sekretarima mjesnih zajednica švedski sistem upravljanja otpada, da vidimo koji su to problemi koje stanovništvo ima direktno vezano za upravljanje otpada, odnosno odlaganje otpada, i jednostavno da pokrenemo jedan proces s ciljem smanjenja generiranja otpada kod stanovništva. Što se tiče Švedske i njenih iskustava u upravljanju otpadom, mi prije svega imamo koncept koji razvijamo među lokalnim stanovništvom, a koji kaže da se stvari ne trebaju bacati u prirodu i naravno da u velikoj mjeri recikliramo stvari. Svjesni smo činjenice da resursi ne traju vječno. Imamo aktivnosti u okviru kojih koristimo već korišteni papir, boce, staklo i mislim da su Šveđani jako dobri u tome. Odvoz smeća je javna usluga u Švedskoj. Ljudi plaćaju za to. Postavljanje kanti i odvoz smeća košta 240 eura godišnje i naravno svi građani plaćaju tu uslugu. Ukoliko bacate smeće u prirodu ili ostavljate na ulici tamo gdje mu nije mjesto, i zato ćete platiti, jer je tako nešto zakonom zabranjeno. Podizanje svijesti građana i sistema upravljanja otpadom koji imamo danas je proces koji je u Švedskoj trajao 30 godina, kazao je predsjednik regije Istočna Švedska.
The motive or the topic is waste management. Naravno, tema današnjeg posjete općini Hadžići motiv svakako jeste upravljanje otpadom, međutim, ako se vratimo nekih 5 godina unazad, možemo reći da smo u to vrijeme potpisali i uspostavili, znači potpisali smo ugovor o saradnji, potpisali i time uspostavili saradnju između regije Istočne Švedske i Severske razvojne agencije SERDA. I naravno, ono čime se sada trenutno u okviru ovog projekta bavimo jeste upravljanje otpadom. Naravno, vi imate, da tako kažem, odmah na početku jako jednu dobru, zdravu ambiciju da imate sistem upravljanja otpadom, da skupljate taj otpad, da naravno svjesni ste da ne može sve ići na deponije, ali u velikoj mjeri u BiH još uvijek se mnogo otpada deponije. S druge strane u Švedskoj imamo situaciju gdje se dosta stvari reciklira. Jedan manji procenat otpada ide na deponije i naravno mi nastojimo naći načine kako da otpad ponovo koristimo, recikliramo. Znači jako smo dobri u tom iskorištavanju smeća, da tako kažem. Znači, kada je riječ o jednom efikasnom upravljanju otpadom, ne radi se samo o očuvanju prirode i znači efikasnom rješavanju smeća, da tako kažem. Radi se između toga o tome da se u tom sektoru u Švedskoj stvara jako veliki broj radnih mjesta. Znači, ekonomski gledano to ima jako pozitivne implikacije i vi imate cijeli jedan sektor bezrastućih malih i srednjih poduzeća koja se isključivo u tom sektoru, znači upravljanja otpadom, reciklaže i naravno da je tu ekonomski utjecaj tekako povoljan. Današnja posjeta švedske delegacije naših prijatelja iz regije Istočna Švedska i prijatelja iz općina Motala, Norrköping i Linkoping je samo nastavak saradnji koju smo uspostavili početkom godine kada smo mi bili kod njih u Švedskoj. Iskustva o sistemu upravljanja otpadom jedne razvijene zemlje kakva je Švedska su dobro došla za našu lokalnu zajednicu. Cilj nam je bio da ljudi iz lokalnih zajednica te zemlje podijele svoja znanja i tehnike sa predstavnicima naših mjesnih zajednica. Nadamo se da će ova radionica biti početni korak u primjeni svjetskih standarda po pitanju upravljanja otpadom i da će Hadžići biti prva općina u BiH koja će se najozbiljnije pozabaviti ovom temom, poručili su iz općine Hadžići. U nastavku predstavljamo rad službe za razvoj, stambeno-komunalne poslove i mjesne zajednice općine Hadžići. Na području općine Hadžići, kako ističu iz službe za razvoj, stambeno-komunalne poslove i mjesne zajednice, svake godine oko 4 miliona konvertibilnih maraka ulaže se u brojne investicije. Rekonstrukcija puteva, vodovodne instalacije i izgradnja objekata samo su neki od projekata koji se uspješno realizuju. Sanacija puta Hadžići-Drozgometva-Košćan projekat je od iznimne važnosti, čiji su radovi u toku i koji bi trebali biti završeni do kraja mjeseca juna. S obzirom da se pojavila jedna nova stvar, a to je za ovaj koridor 5C autoput koji se gradi kod nas, ide kroz Lepenicu pa ovamo Tarčin i taj dio, tako da će doći do toga da ova firma Džengis koja izvodi te radove mora dovesti 10 kV kabel za napajanje znači tog projekta 5C. Tako da su oni krenuli, znači mi smo to malo ubrzali, oni su već krenuli desnom stranom ovog puta, oni postavljaju te kablove, a lijevom stranom predviđenog puta ide sanacija vodovodnih instalacija, znači naša firma koja vrši vodosnabdijevanje, to je javno komunalno preduzeće Komunalac Hadžić i oni vrše promjenu tih svojih instalacija, cijevi i eventualne negde kanalizacioni cijevi. Tako da su tu ti radovi koji su već od prošle sedmice počeli da se radi. Mi očekujemo za neki 15 dana da bi ti radovi trebali da budu gotovi i onda ide ta faza izgradnje, odnosno sanacije tog puta. Izvođač na sanaciji tog puta je firma Buco Merski Seljak, to je firma iz direkcije cesta, znači njihova firma. Naše je tu samo da koordiniramo, da usaglašavamo, da pomažemo da se taj projekat uradi. I cijena tog projekta, odnosno te investicije, je oko 350.000 maraka. Ono što je bitno kazati jeste da će se u narednom periodu na području općine Hadžići po prvi put održati izbori za savjete mjesnih zajednica.
Kako navode iz službe za razvoj stambeno-komunalne poslove i mjesne zajednice, općina Hadžići kroz realizaciju brojnih projekata sve više postaje mjesto ugodnog življenja. U Bošnjačkom institutu fondacije Adilbeg Zulfikar Pašić promovisano je neobjavljeno djelo BiH književnika Envera Čolakovića Knjiga majci. Promociju je povodom 100 godina rođenja Envera Čolakovića organizovala općina Hadžići. Tihim glasom, kako se jedino može čitati jedna knjiga posvećena majci, sarajevska glumica Emina Muftić uvela je posjetioce u svečanoj sali Bošnjačkog instituta u svijet najdubljih emocija Envera Čolakovića. Na 100. godišnjicu rođenja velikog BiH književnika i čak 71 godinu nakon što je nastala, promovisana je Knjiga majci, osmišljena kao rođendanski poklon za njegovu bolesnu majku Ilonu u jeku Drugog svjetskog rata. Izdavač dijela, načelnik općine Hadžići Hamdoje Jubović, kazao je da je Čolaković, iako rođen u Budimpešti, a umro u Zagrebu, bio veoma vezan za Hadžiće, odakle je vukao porijeklo i gdje je proveo djetinjstvo, te u 3 dijelima pisao o tamošnjim ljudima i događajima. Tako da njega smatramo svojim, jer i njegova dijela, prije svega roman Lokljani, roman Mali svijet, sa svojom radnjom su smješteni na području naše općine. Tako da promovišući i želeći da se objave njegova neobjavljena djela, u stvari promovišemo Bosnu i Hercegovinu i ove vrhunske knjige koje su sve do dan danas čekale u mraku da se pokažu, da dođu čitaocima na uvid, da oni daju svoj sud o njima, jer znamo sve što se sa njim događalo, mi tu istorijsku nepravdu želimo da ispravimo. Književnik Mirsad Sinanović govorio je kako je izdavačkim kućama u komunističkom periodu bilo zabranjeno da nakon slavne legende o Alipaši izdaju Čolakovićeva djela. Zbog njegovog antifašističkog opredjeljenja i objektivnog opisivanja nacističkih, četničkih i ustaških zločina iz Drugog svjetskog rata, Čolaković je, kako kaže Sinanović, svaki dan pisao, a znao da mu to neće biti objavljeno. Pisao je s ciljem da bi sačuvao bosanski jezik kao jezik Bosne. Tako i ova knjiga, otipkana 1942. godine u 2 primjerka, a dopunjavana samo jednom 1955. godine, tek danas prvi put objavljena. Izvorni rukopis njegova majka je zakopala u svom vrtu. Na isti način djelo Jedinac, prvi bosanski roman u stihovima, sa 13.500 stihova, izašao je skoro 30 godina poslije Piščeve smrti u Zagrebu. Ovdje je najzanimljivije, najznačajnije da je Enver Čolaković, bosanski pisac, jako značajna djela posvetio jednom malom selu Lokve koje se nalazi u općini Hadžići. Promotori knjige majci bili su i književnici Vojislav Vujanović i Islam Taljić, a iz Zagreba je u povodu ove promocije došao i Enverov sin Esad. Ova knjiga je dugo spavala zaključana, kao i mnoga druga djela iz Enverovog opusa, koji još čeka da bude otkriven i situiran u kulturni i literarni korpus Bosne i Hercegovine, ali i hrvatske kulturne baštine, kao kamenčić mozaika, rekao je sin velikog pisca i na kraju poručio: nadam se da će ova knjiga biti poticaj da se neko u Bosni i Hercegovini prihvati ozbiljnog posla i napravi jedno kritičko izdanje sabranih dijela Envera Čolakovića. Ja se nadam da ću poživjeti da to i dočekam. Knjizi želim sretan put do čitatelja, a ona je napisana da je pročitate i doživite. I u novoizgrađenoj multimedijalnoj sali Hadžići 8. juna promovisana je neobjavljena knjiga bosansko-hercegovačkog književnika Envera Čolakovića Knjiga majci. Izdanje knjige je upriličeno kao doprinos općine Hadžići obilježavanju 100 godina od rođenja slavnog pisca. Promotori djela su bili općinski načelnik Hamdoje Jubović te književnici Mirsad Sinanović i Islam Taljić. Učenici Srednjoškolskog centra Hadžići Amela Lihovac i Haris Musić prezentovali su odlomke knjige, dok je mnogobrojne Hadžićane i drage goste kroz promociju vodio Filip Mursel-Begović, novinar i urednik lista Behar u Zagrebu. Enver Čolaković je bio vezan za naš kraj u kojem je njegov otac odrastao, a on vrlo rado dolazio u njega. Objašnjavajući vezu između Čolakovića i Hadžića, općinski načelnik Hamdoje Jubović kazao je da je pisac najbolja djela napisao upravo tematizirajući život i ljude iz našeg kraja.
Evo, drago mi je da smo i ovdje na domaćem terenu, tamo gdje inače pripada ova promocija da se napravi. Danas u čast 100 godina rođenja čovjeka koji je najljepše pisao u Bosni, koji je stvarao u jednom burnom vremenu, čiji je opus i njegovo stvaralaštvo još i do dan danas nije ugledalo svjetlo dana. Ono što je do danas objavljeno samo trećina stvaralaštva Envera Čolakovića, ova knjiga majci je naš doprinos da to što čami negdje tamo u mraku ugleda svjetlo dana i dođe do čitaoca. I evo, to je najkraće što mogu kazati, da mi ćemo se i dalje truditi ukoliko sa Esadom, sinom Enverovim, nađemo sporazum da objavimo i još neke neobjavljene romane ili neka djela od Envera Čolakovića. Mi smo spremni da to uradimo. Hadžići su napravili veliki iskorak. Obilježili ste 100 godina rođenja Envera Čolakovića. To nije učinilo ni Udruženje književnika BiH, ni Preporod, niti Institut za književnost, ni mnoge druge kulturne institucije u Federaciji BiH. To ste učinili vi Hadžićani. To je zaista preveliko da takav jedan kulturni događaj priredite svima nama. Od srca vam čestitam jer je ovo zaista veliko, kazao je književnik Mirsad Sinanović. Veliki je uspjeh općine Hadžić, pogotovo načelnika Hamde Jubovića, koji je uspio objaviti ovaj roman. Dakle, općina Hadžić je izdavač ovog romana i to je zaista velika stvar nakon 100 godina objaviti ovaj roman, knjigu majci, jer ovaj roman je zaista pisan dugo, a tek je izašao sada. Možete zamisliti da ovaj roman otipkan 42. u 2 primjerka, a da punjavljen sve do 55. godine, a tek je evo sad objavljen na 100-godišnjicu. Dakle, prošlo je 71 godinu, eto, ako nisam matematički šta pogriješio, znači oko 70 godina je prošlo kako je objavljen ovaj roman knjiga majci. A ovo je jedna od neobičnih knjiga Envera Čolakovića. Iz knjiga ovog bitnog bošnjačkog i bosansko-hercegovačkog književnika čitalačka publika i kritika će se upoznati sa ovim tek objavljenim i sa ostalim neobjavljenim knjigama, pa će to biti kao da je riječ o savremeniku koji živi i upravo i dalje piše, a čitatelji će se i dalje susretati sa njegovim novim knjigama. Nadati se, evo vidim i po književnoj večeri. Ako to nije jedinstveno, onda je doista neobično. Čestitam na istrajavanju sina Envera Čolakovića, gospodina Esada. Čestitam na izdavačkom poduhvatu načelniku općine Hadžić i Hamdije Juboviću te uredniku knjige gospodinu Vahidu Aladžuzu, istakao je književnik Islam Taljić. Pa to je zanimljiva knjiga jer ovakve knjige nema u bošnjačkoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti. Ona je zapravo sastavljena od više formi. Imate pjesme, imate čak i eksperimentalnu dramu, imate pripovjetke, imate zapise, imate krokije, znači vrlo raznovrsna u samoj književnoj formi, a što se tiče zastupljeni su također i razni stilovi. Ovdje pisca imamo da piše i naturalistički, i realistički, i ekspresionistički, i modernistički, i postmodernistički, tako da je i sa te strane vrlo zanimljiva. U samoj formi čitanja ona možda nije posebno atraktivna, međutim, radi zastupljenosti ovih raznih nivoa, to je čini baš i atraktivnom u biti. Nije li ovo djelo pobjeda umjetnika nad vremenom? Pisac za svoje riječi satkane u pripovjetke, eseje, dramu, poeziju, kaže da to nisu balade, već hvale, molbe, osjećaji vrući i magije, istaknuto je između ostalog na promociji knjige Envera Čolakovića, knjiga majci. Poštovani gledaoci, toliko u junskom izdanju Hronike općine Hadžići. Do narednog gledanja, hvala vam na pažnji i doviđenja.